Polaganjem venaca na spomenik poginulim pripadnicima vojske i MUP-a u ratovima od 1991. do 1999. godine, spomenik revolucije i spomenik generalu Draži Mihajloviću, u Ivanjici je obeležen Dan vojnih veterana Republike Srbije. Nakon toga upriličena je svečana akademija, a prisutne predstavnike Vojske Republike Srbije, MUP-a, resornih ministarstava i građane Ivanjice pozdravio je predsjednik Skupštine opštine Vladimir Bojanović. Ja se nadam da ćemo slaviti svake godine kao što slavimo i ove godine. Također ne smemo nikad zaboraviti naše pale borce i svake godine obeležavamo. Ja se nadam da ćemo to i još više obeležavati. Također i vaša žrtva i svih vas koji ste učestvovali u ratu i to ne smemo zaboraviti. Nadam se da u budućnosti jedina žrtva koju ćemo mi imati će biti vredan i naporan rad i veliki porod, jer jedino tako možemo sačuvati našu zemlju. Bog podari zdravlja i živela Srbija. Svečanu akademiju obogatio je i nastup gradskog hora pod rukovodstvom Anite Pešić-Ivković. Državni sekretar Ministarstva za boračka i socijalna pitanja Miodrag Kapor rekao je da se politika zemlje menja i da će se mnogo više brinuti o borcima i njihovim porodicama. Država Srbija je ozbiljno promijenila svoj odnos prema borcima, prema negovanju tradicija, prema svemu onome što mi predstavljamo. Pre 5 godina je donet državni program kojim se obeležavaju 59 datuma u srpskoj istoriji. Pre 3 godine smo donijeli zakon o vojnim memorijalima, a prošle godine je donet i zakon o borcima. Sve ovo uz odnos celog vojnog, političkog, vojnog i policijskog vrha pokazuje da borci više nisu nešto o čemu se ćuti, da borci nisu ono što je teret države, da borci nisu ono čega se država stidi. Prisutni su imali priliku da predpremijerno pogledaju dokumentarni film Slavna 72. specijalna. Najavio ga je general major u penziji Milorad Stupar. To je brigada o kojoj se malo priča, a i malo zna. To je brigada koja je preko 100 akcija izvela u građanskim sukobima i 99. godine u NATO agresiji. O tim akcijama se malo zna, malo priča. Jer da bi uspjela specijalna akcija, uvijek i osnova je u njenoj tajnosti. To izvode ljudi koji kad idu u akciju i oni postaju bezimeni. Često puta u takvim akcijama dolazi i do velikih gubitaka. I ovaj film povodom 30 godina specijalne brigade upravo smo posvetili našim poginulim drugovima. I na kraju ponosno možemo da kažemo da je brigada za ovih 30 godina postala elita ne samo u vojsci Srbije, već je ona prepoznatljiva u specijalnim snagama u svetu. Dodeljene su zahvalnice i medaljoni porodicama poginulih i umrlih boraca iz Ivanjice. Predsjednik udruženja Prijatelji 72. specijalne, general major u penziji Milorad Stupar, uručio je ova priznanja u ime saboraca i otadžbine kao znak sećanja na podvig i najveću žrtvu koja može da se da za otadžbinu i srpski narod. Građani Ivanjice narednih dana moći će da pogledaju izložbu 72. specijalna nekada i sada, NATO bombardovanje, čija je postavka u holu Doma kulture.